go kwala ka teme nngwe gape ke thata ya go reetsa go tlhaloganya le go buisanya mo go maleba. Thuto kana kitso e bonwa mo dithutong kana thuto e re e bonang ko dikolong mo lwapeng le mo tikologong e re tshelang mo go yone. Mogolwane wa lephata la thuto mo kgaolong ya Bokone Bophirima mme Veronica Mochotli go kgothaletsa setšhaba go nna le seabe mo matshelong a bao ba ba santseng ba ithuta go bala le go kwala. Re le ba lephata la thuto le tlhabolo dikiso ga ka ke ra kgona re le nosi. Thuto ke sone se se pataganwang ke sone se ministry wa rona o na le botsalano bo bo hapegileng le makoko a tshwanang a ka tlase ga United Nations ba UNESCO le ba UNICEF ra le lemoga ka ga le bereka le rona ka teng le re supportang ka teng le re hang le yone tsela o itshokele phenyo. Ke bua jaana e le gore ke moithuti ba gaetsho mme e rile ka di 28 tsa kgwedi e hitileng ke ne ke ile ka ke le ngwana wa sekolo ke ile go ruta bana ba sekolo ba bangwe. Nna ke moithuti e leng gore ke wa level 1 mme santse ke batla go ka ikoketsa ga ke emeng teng. Batswana makalana a puso le a ikemetseng ba rotloeditse go thusa mo go diragatseng lenaneo la thuto ga e golelwe gore le nne motia ka go ntsha dialogare tse di ka ga itsholelo ya lefatshe leno. Mpho Aaron, BTV News, Mohembo. Mogolwane wa DBS mme Thabile Moipolai o lebogile le go galetsa sekolo sa bana le bogole sa thuto boswa go bo sa ipone tsapa go rotloetsa gore mongwe le mongwe a bone thuto ka tekatekano. Mme Moipolai o buile se ko mabelong a dikilomitara tse di 10 a neng a rulagantswe go kokoanyetsa sekolo seo madi. Gilbert Morosi. Mme Moipolai o supile ha tshwetso ya bone ya go tshwaragana le bathuto boswa e le maleba ka etsa malana le maikaelelo le tebelopele ya bone e remeletseng thata mo go ageng le go hetla ditsela tse di harologaneng tsa go tlhabolola matshelo a batho ga mmogo le bonno jwa bone. Re ne ra tshwaragana le bathuto boswa go bo re ne re bona ba itlamile le go tlhagagalela go nonotsha bana le bogole ka dikitso tsa botlhokwa mo go tlhabololeng matshelo a bone ka ditsela di akaretsa kgwebo ya temo ya merogo, go roka, go dira mekgabisa ya matlalo. Ka jalo ke maikemisetso le se re leng sone go tlhomamisa ha re dira pharologano ya se nnela ruri mo matshelong re sa lebelela hela ditemane tse re di tsayang mo meepong. DBS Group, thank you so much for honoring this kind of a... Re leboga go menagane barotloetsi ba rona gareng ga bone khamphane ya ditemane ya DBS lephata la banana metshameko le ngwao ka re se re leng sone ka bone ka se ba se direlang baithuti ba sekole sa rona ga mmogo le banni ba motswara motswa. Sponsor, we love you and we honor you and thank you so much for doing this. Let's keep doing it. Lobelo lo monongwa ga lone lo akaretsa batabogi ka go harologana go akaretsa bomme banana le bana le bogole gareng ga ba bangwe selo se se kailweng ha ile kgolo mo lobelong lo. Re tshwanetse go leba metshameko e le nngwe ya ditsela tse re ka itshitsang ka tsone. Yaanong re leba lephata la metshameko re na le thulaganyo e leng gore e simologile e bidiwang gote matlhagola tsela e leng gore re tla be re leka go tsosolosa metshameko ko dikweleng. Really appreciate Thuto Boswa Rehabilitation Center to organize this charity run. Re leboga Thuto Boswa go bo ba rulagantse mabelo a sebopego se a re tshwaragantse re le mmalwa go akaretsa bana le bogole. 5 kilometers and people with disabilities share race also. So I want to thank all the officials. Go tlhalosiwa ha madi a kgobokantswe mo lobelong le a tla thusa mo go tlhabololeng lehelo la baithuti la Thuto Boswa le leng lehelo la go rutuntsha bana le bogole ka go ba direla dithuto tsa botlhokwa di akaretsa tsa kgwebo, temo ya merogo le go epa sediba. Gilbert Mogorosi, BTV News, Ramotswa. Kokelo ya setelo kwa tsa bong e simolotse lenaneo la ditirelo tsa botsogo tse di itebagantseng le banana ba dingwaga tse di fa gare ga 10 le borataro le 10 le bofera bongwe. Mogolwane wa kokelo eo Meneli Maruru a re lenaneo leo le botlhokwa thata ka le fa banana ditirelo tse di farologaneng di tshwana tsa thuto tsa tlhagelelo dikobo le ba balesegileng go kgontso ya bong le gone go ba sedile maikutlo.
Maruri a re tseo tsotlhe di dirwa ka tsela e hapegileng mo go dirang gore banana ba phuthuloge go dirisa ditsamelo tsa bone. Khumiso Maphanyane. Lenaneo la kakwalana eo le lesala le simolodisiwa ka ngwaga wa 2003 le boletswe ha le itabagantse le maitamo a ntlha ya boraro le ya bothano a Sustainable Development Goals tse di itebagantseng le lethabololo mo mogameng wa botsogo. Mme Maruri o kopile banana go tsaya mananeo a kakwalana eo ka thwalo ka jaana ka ba thusa go hetola matsholo a bone ka ebile ba itemogetse kgolo e ntsi mo boimaneng jwa banana. Re sentse ke boimana jwa banana jo e leng gore 90% of women who have registered here for pregnancy, that percentage is teenager banana, mostly out of school youth. Se sengwe gape se se botlhokwa yanong ke lebile lona banana ba leta bone le mo tsabong ke sa tswa go bua ka kgang ya teenage pregnancy. Ke dumela gore tleliniki ya ka ga ele ga yana la go dirisa ka botala. Bana le sabe ba akaretsa banana le bone ba itela lenala leo kakwalana eo ko bomoroko ka le totomatsa botsogo jo bo lolameng. Nothing for us without us being involved. There's nothing that says who are putting someone us involved in one day. Come on, come on, come on, it's not only about sexual or prevention. We offer mental health, psychological health, physical, or any kind of support required for the whole woman. Kgota tse monana ke mo kope gore re le banana ba kgala ga diebo ka ra re le banana mo kgaolong re tshwana ke gore re diragatse maitlamo a rona re supporte tse tsotlhe tse di tlabeng di diragadiwa mo tleliniking e ka go tla re tla go tsa di-services mo teng ke sone se ke tsang gore e tla be le ntlha engwe e le gore tshwanetse gore re dire thata. Maitamo a badiri ba kokelana ya seetelo ke go isa ditirelo ko bathong ka go tsibosa banana maamuso ya lenaneo leo. Khumiso Maphanyane, Botswana Television, Tsabo. Bane ba toropo ya Orapa ba go itlhilwe go tshwaragana go lwantsha dikgang tse di tsweletseng ka go gola tsa kgokgontsho ya bong kwa toropong eo. Se se bule ke mogolwane wa itshireletso ko moepong wa Orapa Letlhakane le Damtsha Rre Gaosenye Tshekiso kwa dikgaisanong tsa metshameko ya kgwele ya dinao tse di neng di itebagantse le go tsibosa banni ba Orapa ka kgokgontsho ya bong. Se ba etseng Tebogo. Mogwanto o thagolela tsela dikgaisano tsa kgwele ya dinao tse di tshegeditsweng ke sethopa sa Gemstone Social Club sa Orapa se laleditse dithopa go tswa kwa Mau le Serowe. Maikalelo magolo a metshameko ke go anamisa molaetsa wa ntwa kgathanong le kgokgontsho ya bong segolo thata ka go thalosiwa ga dipalo tsa kgokgontsho di godile hela thata monongwaga mo Orapa. Re ntswa re tabo re kgobokane gano to join our hearts and minds in the beauty of the beautiful game. This gathering has this opportunity for us to join hands and jaaka re tabo re kokoanyano go itumelela kgwele ya dinao a re tshwaraganeng gape go lwantsha kgokgontsho ya bong. Sethogo sa metshameko ke gore nna kgathanong le kgokgontsho ya bong mme seo se gwetha rona gore ha re rotloetsa dithopa tsa rona re ntshe lentswe go lwantsha kgokgontsho e tshwenya mo lehatsheng leno le lehatse ka bophara. Gender-based violence is a grave concern not only for Botswana but the entire world. Monongwaga dipalo tsa basepodisi di supa ga dikgang tsa kgokgontsho di godile thata go tshwantshangwa le dingwaga tse di hitileng. E be re nna le thubetso ya batho ba itsaneng o itse gore motho ke semamang ka 2022 ne re sena case ya go nna yalo ka 2023 ne re sena case ya go nna yalo mo go 2024 go ithala gompieno ya ka ke eme re na le di-case tsa go nna yalo di le 9 tsotlhe dipalo tsa rona be di re supetsa gore melato e amanang le kgokgontsho ka 2022 e ne le 17 yote
2023 ne le 14 2024 gompieno yana go ithela ka kgwedi one re na le 51 go raya gore ngwaga ya 2024 re le batho ba banni ba Orapa gantse di godile. It is within us gore ga re tsena ko malapeng a rona ko mahelong a rona a re tswang ko gone re say no to gender-based violence. Batswana ba ba amega mo kgogontshong ba kopiwa go emisa go tsholola dikgang tseo ha di sena go begelwa mapodisi ka seo se busetsa kwa morago maiteko a go lwantsha kgogontsho ya bong mo setšhabeng. Sebaetseng Tebogo, Botswana Television, Orapa. Wetso o lebeletse dikgang tsa television media tswelela go gola ga moletlo wa Absa Dithubaruba go ungwetse badiragatsi ba monogae ka jana go ba file sebaka sa go ribolola le go supa talente tsa bone bogolo jang mo bodiragatsing jwa ngwao se se builwe ke badiragatsi ba ba neng ba nnile le seabe mo moletlong wa Dithubaruba wa 16 kwa Molepolole ka mafelo a beke. Lizzy Class. Mhama bodiragatsing wa monogae o na le bokgoni jwa go ka thabolola matshelo a Batswana fa o ka thabololwa. E re ka barulaganyi ba moletlo ba supa fa maikaelelo go thusa puso mo maitekong a go thabolola matshelo a Batswana ka go dirisa ditalente tsa bone. Moletlo go supagala fa o segile tema e bonalang ka badiragatsi ba supa fa ba fa sebaka sa go ka itirela letseno le gone go ithekisa botoka. E re thusa go supa kgolo ya rona re le setlhopha sa Mokwena gone mo go tla bo go kgona gore go a re rekisa le mo ditlhopheng tse dingwe gore rekisa mo batho botlhe ba ba ka kgonang gore ba ka kgona go ka re hira re le setlhopha sa Mokwena go tla go tlatsa mo di-eventeng tsa bone. Moletlo wa Dithubaruba wa re berekela ka gore o thusa ditlhopha tsa bodiragatsi go tsenya letseno mme go ya mo go ya ko pele re ka gakolola barulaganyi bone gore ba re tseye ka gore re fosa gore rotlhe re kgone go nna le gone go dira letseno. Ba ratile barutwana ba moletlo wa Absa Dithubaruba ba ntsha maikutlo a bone ka moletlo wa monongwaga. Ke itemogetse gore ba lemogile sengwe sa gore pavement a se ka e bine le Dithubaruba ha se ka e bine le parties kana se ka e bine le borankana so se se botlhokwa yala ke gone gore ba tlisitse ka kwana re ntse re tla teng mme yala all in all se nka se buang yala ke gore re ntse re a gola re le bakweng. Di itumetse thata rra moletlo o tisang o gokaganyang batho o gokaganya batho ebile o ba tisa mmogo ke o rata thata. This year it was much better than last year. Monongwaga go ne go le botoka fela thata go feta ngogola ebile le babogedi ba gompieno ba feta ba maloba moletlo o ba o tshologetse ka dipalopalo tse dintsi. The crowd is bigger than last year. Go tlhalosiwa fa o thusa go thabolola ngwa ya merafe ya monogae ka go ngwe ka bojanala le gone go tsotsolosa mohama wa bodiragatsi ka go ba fa sebaka sa go rekisa ditalente tsa bone kwa mafatsheng a sele go itshetsa. Lizzy Class, BTV News, Molepolole. Motshwarela mokamana wa polisi a Central Police Station kwa Francistown Assistant Superintendent Itumeleng Mochela o rotloeditse bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba kwa toropong eo go nna podi ba tseba fa ba theogetse bosigo. Mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba kwa toropong eo ba tlhomamisitse fa go nnile dikgang di fela bongwe tsa go tlhaselwa ga bakgweetsi ba bo ba tsewa dikoloi ka dikgoka. Assistant Superintendent Mochela a re bontsi jwa ditiragalo tseo di diragala mafelong a dikapa ditshwantsho tsa mapodisi di sa gorogeng teng. Mokgatlho wa bakgweetsi ba dipalamo tsa setšhaba le mapodisi ba setse ba nnetse dipuisano fatshe go tla ka tlharabololo. Nna nka gakolola hela bone le bone ba di-taxi gore e re ba pega batho ba nne kelothoko gore ba pega batho ba ba ntseng jang ba ga ile gore ke batho ba belaetsang motho o ka kgona hela go ngwata ha police station a re ke pegile bangwe ha mme ba mpelaetsa gore re le ba sepodisi re kgone go ba dupa re bone gore go diragala eng ke sone hela se nka se ba rotloetsang le gone gore gongwe ba ikela thoko ga ba setse ba go le bosigo go pega batho ba ba reng ba buka di-special ka gore
batho ba tsang di-taxi tse ke be ba re ba buka di-special yaanong gongwe ba avoide gore ba tseye batho ba bukang di-special ntse re dirile tswa mo bokopanong le bone bagolwane bagogi ba sepodisi mo Francistown gore kgang e re rarabole ka tsela e ntseng jang ba bagolwane ba re ntse re le mo go teng distance le bone re ntse re o ka re ga ba re itse mme go sa nna lebaka e le gore tota o ka re gangwe go nneng le bone re dira le ba go tase ko di-stationeng ka kwa dikgang tse ngwe di sa gore go go bone. baitsenape ba sepolotiki ba tlhagisitse gore go tlhoka tumelano ya go emisa ntwa gareng ga lefatshe la Iseraele le lekgotla la Hamas go tla tswelela go baka dintsho. Ntwa ya Iseraele e tswelela ka go gola ka mafatshe a tshwana le bo Lebanon, Iran, Turkey ba simolotse go tsaya karolo mo go yone. Ka letsatsi la tshipi matshelo a batho ba le bararo a ne a latlhega fa monna mongwe a thuntsha batho ba ba neng ba le kwa Allen Bay Bridge Crossing e fa gare ga West Bank le lefatshe la Jordan. Mapodisi ba ne ba lwantshana le reo ka ditlhobolo mme ba mo thuntsa go felela a latlhegelwa ke botshelo. Go begwa fa reo a tlhagile kwa letlhakoreng la Jordan a le mo terakeng mme a simolola go thuntsa mapodisi a Iseraele. Go begwa fa puso ya Jordan e le mo dipatlisisong tsa tiragalo e. Ke letsatsi le le thata setsuludi se bolaile ba ga rona ba le bararo bosetlhogo kwa borogong jwa Allen Bay mo boemong jwa puso kare go motsegang ba malapa a amegileng. Go ya ka baitseanape ga ba bone ka fa lefatshe la Iseraele le ka fenya lekgotla la Hamas ka ba bona gape Amerika e ka se nne le seabe se se kalo. Batho ba tlile go tswelela ba bolawa ke tseela gore ba ba thupilweng ga bana go gololwa. Ga ke bone tsela e Iseraele e ka fenyang lekgotla la Hamas ka teng go toka ba ka dumalana gore tshukatshukano e nne modiga. Ga ke bone re na le tlhotlhetso epe mo le matlhakoreng a mabedi ke bona ba dira se ba bonang se siame. I think they are doing what they think is best for them. Ba malapa a ba ba thupilweng ba ikuela gore go nne le tumalano ya kagisano. If we want to do it to make it ga re batla go dira phetogo mo Iseraele re tshwanetse ra ikemela ka dinao gore go nne le tharabololo. And for a deal now. Kwa phuthegong ya beke le beke ya baeteledipele ba Iseraele, Tautona wa ko o ikanne gore o ya go tswelela a lwantshana le masole a Hamas kwa kgaolong ya Gaza mme a re o tla netefatsa go nyeletsa lekgotla leo le go busetsa ba ba thupilweng gae. Laone le Gwale, BTV News. We tshwarediwetse ka lebelela tsa metshameko le Liza. ke a go leboga kaelo wetso madume na ke laetsa go sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng motabogi wa monogae le tsile tebogo o gapile maemo a ntlha mo lebelong la borre la 200 meters la Grand Prix Lombardia Brescia kwa Italy mo nakong ya 20.66 seconds. Tebogo o feditse jana a sia motabogi wa America Vernon Wood yo ena feditse mo maemong a bobedi mo nakong ya 20.75 seconds a salwa morago ke Kobe Vleminch go tswa Belgium mo go boraro le ene a fetsa mo nakong ya 20.75 seconds. Tebogo o ipaakanyetsa makgaolakgang a Wanda Diamond League a tla tshwarang kgwedi eno e le 10 le bone kwa Brussels, Belgium. Entse e le gone kwa Brescia, Italy, motabogi yo mongwe wa lehatshe leno Baya Pondori o heditse makgaolakgang a lebelo la borre la 400 meters mo maemong a bobedi mo nakong ya 45.26 seconds. Kirani James go tswa kwa Grenada o nnile ene mofenyi wa lebelo leo mo nakong ya 44.86 seconds. Ha Mila Wendell go tswa kwa the Bahamas ene a feditse mo go boraro mo nakong ya 45.97 seconds. Ndori le ene hela jaaka Tebogo o ipaakanyetsa makgaolakgang a 400 meters Wanda Diamond League gone kwa Brussels.
Mo go tse dingwe lekgotla la Botswana Tennis Association le tla romela batshameki ba le babedi go ya go tsaya karolo kwa kgaisanong ya batshameki ba tennis ba ba dingwaga di ka tlase ga 14. Batshameki bao ke Malek Macheng le Tenashi Phatswane. Kgaisano eo ya Africa Junior Championships e tla tshwarwa kwa lehatsheng la Morocco go tloga kgwedi eno e le 11 go fitlha e le 16. Bobedi jo bo tshamekile pele kwa dikgaisanong tsa batshameki ba ba botlana tsa Africa Championships tse di neng di tshegeditswe kwa Togo kwa ba kgonneng go hetela kwa tikologong e latelang ba sena go kokoanya dintlha tse di tlhokegang. I was playing for the under-14 boys. Ke tshamekile sentle ko Togo mme ke dumela gore fa ke katisa thata mo ikatisong ke tla kgona go dira go feta fa. But I think I still need some time for training. I think I played really well even though I lost some matches, but as I played there I realized some of my Ke tshamekile sentle ebile ke ithutile go le gontsi. Ke dumela gore ka ikatiso le metshameko e mengwe ke tla tokafatsa tshameko ya me. I can be able to practice it, I can perfect my mistakes and be able to do better in the next tournament. Tsela le dikgang tsa rona kitso go se itsile le refilo ya ga batshwarwe ke bone ba fenyi ba kgaisano ya Botho University Tertiary and Brigades Individual Chess Championships e neng e tshwaretswe kwa Botho University ka mahelo a beke a rutlwe pego e tletseng ka tshegofatso malepa. Mo letlhakore la Tertiary Open kitso go se itsile yo simolotseng tshameko ya gago bontle ka matlhatso a fenya ditikologo tsa ntlha tse 4 ka tatalano go wetsa letsatsi ga ithomile ko pele. Ka letsatsi la Sontaga go se itsile a tswelisa tshameko ya gagwe a kwadisa maleka a mabedi le phenyo e lengwe fela go digela kgaisano a le ko sethweng ka dintlha di le 3 go gapa bomampudi ja kgaisano eo le go igapela 3000 pula. Ya one se ke so feditse mo maemong a bobedi ka dintlha di le 3 a sena go kwadisa phenyo tse 3 le tatlhegelo e nngwe fela. Ga e siti sebetlela yo tsene mo kgaisanong e le mosireletsi wa sejana o feditse mo maemong a boraro ka go gatisa dintlha di le 5 le sephato a sena go fenya tikologo tse 5 mme a tshameka maleka gangwe fela. Women Candidate Master Refila ga Batshwane ke ene mofenyi wa letlhakore la Tertiary Ladies Open a sena go kokoanya dintlha di le 3 ka go kwadisa diphenyo tse 3 le tatlhegelo e nngwe fela ye mo go yone a neng a latlhegelwa kgatlhanong le go rata mere. Lorato Thapelo o tsere maemo a bobedi ka dintlha tse 5 le sephato morago ga go kokoanya diphenyo tse 5 maleka le mangwe fela le tatlhegelo e lengwe kgatlhanong le mofenyi ga Batshwane. Bonno Thandi o fentse mo maemong a boraro ka dintlha tse 5 ka phenyo tse 5 le ditathegelo tse 2. Rulaganye wa kgaisanyo eo Thompson Modisane a re kgaisano ya monongwaga e ne le masheta fa go tshwantshang wa lengwaga o fetileng. Ke lebeletse batshameki go motshameko gompieno ke tournament e leng gore ela e thata maitshwaro round e ntse ba hetsa mo yone ke tletse le gore go na le di draw tse dintsi maitshwaro gore mofenyi wa rona ngwa go la ileng ga isiti sebetlela re mona a luisa mo tikologong ene heta maiso a luisa to from a player long gore ne sa tsholo hela gore a ka moja mo tournamenteng so go supela gore tournament ke leng gore hela take ya mantla e thata. Madong a mangwe a dikolo tse di botlana ngwao ke o letile le utumile Melisa ke bone ba fenyi ba letlhakore leo ba salwa marago ke tshenelo motswasele le a ba motswasele mo maemong a bobedi a boraro a ile go Sanjay Sandip le Rethabile Pitso. Secondary school category e tsentseng batshameki ba dikolo tse digolwane e fentswe ke Women Candidate Master Phoebe Moshoboro a sola morago ke Maya Utumile le o Abile Romeo ka maema bobedi la boraro ka tatalano eo. Tsegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Wetso jaanong a re diwetse ka tsa kgwele ya dinao setlhopha sa Mochudi Sunday Chiefs e ke sone ba fenyi ba kgaisano ya mo ya golele ya go ipaakanyetsa paka e ntšha ba sena go padimola sa Gaborone United mo makgaolakganyeng a kgaisano eo ka dinno tse 3 go lefela a rutlwe pego e rulagantsweng ke Kgomotso Sefako a na le go rata moeng. Stopper sa Mogosi se rogile ko makgaolakganyeng morago go padimola Stoppers Security Systems ka dino tse 2 go lefela fa GU e fentse Extension Gunners ka dino tse 3 go lengwe. Ditaba ka bobedi di simolotse di sa dire maiteko a mantsi jaaka di ne sa bato go nosiwa mo metsotso ya ntlha. Motshameko na tswelela ka mokgwa o go fithela Magosi enosa ka rolantha di bile go wela go nosa jalo Matara Tshukuru mme Stoppers se a boikhutsong se eteletse pele ka nno go lefela. Stoppers ga Inosi Messi sena sa tswelela jalo ka go dira bonte jaaka moeteledi ditshweu a nosa ya bobedi go naela banna ba kgateng ke ta pele ya nno tse 2 go lefela mo motsong a 51.
meagobolele e neng e bata nno ka gothe e na iphitlhela e sa kgonne jaaka Chiefs e ne e berekela mo diphosong tsa bone. Bogosi Mfila le ene a ikwadisa mo banutsing ba dinno a dira ya boraro ya setlhopha sa Gauteng go ka fenya motshameko o wa go ipaakanyetsa paka e ntšha. Today we played two teams. We played re tshamekile le Security Systems re fentse motshameko o ka nnotse 2-0 mme re tshamekile gape le GU le yone ra e fenya. Se se botlhokwa ke gore re tshamekile motshameko o phepa mme jaaka re tlhalositse beke e fetileng setlhopha se sešwa ba tshamekile bone ba bašwa mme ebile ga re tswa mo motshamekong e ntseng jaana le GU le Security Systems re sa latlhegelwa ke selo se se siameng thata mo go rona ka jaana re santse re baakanya setlhopha because it's a work in progress. First and foremost, it's just was a good initiative from us to organize the tournament. Sa ntlha fela ke gore mogopolo wa go rulaganya metshameko e ke selo se sentle thata ke motshameko ya bofelo pele ga paka e ntšha. Re dirile sentle mo motshamekong wa ntlha mme ra seka ra dira sentle mo motshamekong wa bobedi ra latlhegelwa mme ke siame ka gore se se re file setshwantsho sa gore re fa kae le gore re ka baakanya eng pele ga paka e ntšha e simolola. But I'm okay. It gave us a very good picture and a good. Setlhopha sa Security Systems se feditse kgaisano mo maemong a boraro morago ga kgapela thoko setlhopha sa Extension Gunners ka nnotse 3-1 mo motshameko wa go ipatela maemo a boraro le a bone. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Pego eo ne ya garela dikgang tsa rona tsa metshameko nna le yana re kopane gape ka nako ya bone ha re di go neela jaanong e le ka teme ya sekgowa. The all-new #PushaBW at a Chencheng show, hosted by Khao Nadintwe and Sean Mongatane on BTV News Channel 289 every Sunday at 6:30 p.m. Sitting down with some of Botswana's most exciting entrepreneurs and telling the stories behind some of our country's biggest brands and businesses. Tune in for a front row seat to some of the business decisions, challenges, and innovative ideas that have shaped Proudly Botswana's businesses. The PushaBW at a Chencheng show on BTV News Channel 289, Sundays at 6:30 p.m. Proudly brought to you by Botswana Investment and Trade Center and Mindset Change Botswana. Phata la rona la thuto le dirile kgatelopele e kgolo